Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka maulai mau tawar ka wei nekisnong ka bajumat ya kejingker do menta kalayo ya ke projek bam di hadin kejing trai sitom kinong kit kam snong lembat UMDC ka maulai uba teiber lang pathau ha ka ba ka sorkar menta kala penrung ya kani kasnong hapo ka skim Jal Jivan Mission kani ka projek kala urlong hadin ba ka executive committee jong ka dorbar snong mau tawar hapo ka jingelam urang ba snong harangkat UMDC ka maulai kilalek ben pensngau syak sorkar lengba menteri katanat PHC uba Renington lengdo tongkar bat kila kerpa di menteri ban penrung ya kasnong mautawar hapo kaskim JJM kaskim JJM kadai kabalawan na sorkar pedeng na kebenta ban sam bam di saman la kilong yeng ha kisnong kitau habai keren mat kinong to kubor ha kakat pratere kunaiweng arhajar arpwe na kalyang menteri uba Renington lengdo tongkar ulayatu Bakaladon kejeng ya kendu hapedeng jongu mat kinongkit kam snong kamaulai mautawar lembat UMDC kamaulai kebala IT ru HU ya kejing to ha kabaya dei berkejing kerpat man penrung ya kesnong mautawar hapo kaskim JJM uba tongkar ulaong ba kejing mang pisa lang ba kaskim JJM na kabenta kamaulai mautawar kalakot saka arpway pon riu pusan klur tengka Uni Menteri Katanat PHC ulaong harangkat kesnong mautawar kidon kumba laispa khandai teliki scheme kibala jet na ka state level scheme sanctioning committee ha ka ba layo ru ya kejing menjur ni administrative approval na ki laispa khandai teliki scheme kumba arspa tam kidai hakasi jantia kibala rung hapo ka JJM bat kumba chispa teli kidai Hagaro Hills Kajingbang pisa na kabenta kini ki laispa khandai teli ki skem kalakot sakan rius pa khatsan klur tengka jisha hot bun teli ki skem takaba takane ga SLSSC kadu shong kala ku itri bakos clear ki skem ku bun ku badon laispa tam teli ki skem ba laispa khandai teli dengan bakla dengan tam kendiap pusat dari laispa kendai teli skim tidak hakaba hakanika SLSSC kaba shong halai pui tari bujung akos la clear but isu tenap bana kini government ru maju ong ba government jungi ru ka long prom ha hakaba dei ban I sanction ban I ka administrative approval ya kini ke skim te isu tenap ban menit kesngi ila yo ka AA na kini government ka mentah ila la menteri skim ya kebaan sore yo ban kort tenda ban implement ng scheme kiba kidon kumba hapo kasi kidon kumba aspa teli scheme ban hakaro hirus kidon kumba sispa kendai teli scheme ya kiba layo sanction layo ikar administrative approval ban kebagin sa implement so tenar ban ya tu ang ni ya kejing ang no jong ti pajba jong kathan maulai kamu tam kesnong mautawar specifically di balawani kendu yang la kaptu kenesin ya kabakin kapat minta kena skill ini semua tanah betul baik kena skill berla sanction hak amount kabat kui kror ndri pusan lak ye ti kene ke skill mautawar on so yo betri no hi angkat kui skill kabat kui lais pak teli skill hak kabat so yo betri kabat ya ti mautawar bre kui kabaladon hak kene kenes isu tanah yo iya ke progress jong ke JJM bana ko pos bilang ni IQ hak performance kirang watch dong kini kinong yalam kapam kondisi wari kedu nga ni itna bang pej kini ki nong yalam namolai kini ki nong iknap ki long aktif bah lap yang MLA dan MBC yang long aktif bah bani involve hakabide but karoi kaparte appreciate ya kede activeness joki hakabaki ya titip ki update lede baktip pada involve but ban ya don berta na kapunta pada trelang ya karoi kapar kisno kita tena ai di ai play ki anu yalam kirang masnu mede bisi juga mulai tiba dia keduk buji keren dengan anak pos kadi kesensus relasi kamu tahu hadu kita hawa kadon kejinya keren ya kebang kadeng
jongang ai keputusan dan include ia ki urban areas to under JJM te kataru nak kalian minister ngelawan yang kedua makna ai kajing munjur kalong kabade kalau kamu ada kata-kata lada kidon ti urban tu water supply very important bangin kobar lada ngimla ban kobar ke di skim ti ke JJM ngifilti bukan poin ke batin sa extent syaki urban areas ki kaporon pedap ki ai lukap ba kapor PLI kita ndar ki wakadar ke bakapi ci ka ai ndak kala depan pihak kapan ai sektor ki ai kai sau samsni dan ki ai arbnai laibnai equality bangin makin keluar kala kan sutenar ba itu bagi don bon kontraktor ki balai persya berpendap sakapur kepala bu sutenar bahaban i kata ngai skam kami ka ai musim nak daw ba ke JJM ka pisah ka don ke song stangnya ki batin pendap iki formalities dan reda kajun don pisah ka don baik pensui Kini jelas Pak Presiden kalau spread ke borok di library di juga kasih jantia angkaro. Ngamdon ka detail ke bahas tapi sudah terkata bahwa kok kasih jantia tidak berbahas pati, but angkaro harus tidak berbahas pati naik tadi. Kasih sih berapa Kadang minta kamu tuh kisah nilala include akan ini JJM. Nak beliau jar hitam. Bon nak beliau hajar tam kisnong la bon tentang ngamdon ke information ke apa dikira karena itu. Skim ka total amount ke transaction ka poi reus pa khatsan crore reus pa khatsan crore total amount ke transaction na ta kini lais pa tam ini skim